Ekyanga Kyawe nicho kushibwaho Kabiri Foods and Beverages Limited. Ora kachunchumuro kanywe karakumaliriho. TV West nehinda ni kutanjira ha program y'Ekyanga Kyawe hatutwaza omuri Kamwenge omwaka gwa 1956 ikabe ine egaari y'omwika ekitwakweta rw'egaari station egaari y'omwika kandi parkinga omu town eje ya Kamwenge kandi omwaka gwa 1995 egaari y'omwika ejoyija yagireta yargaho yayemerera kukora mbwenu twenda turebe mu program yitu y'Ekyanga Kyawe turebe kandi egaari y'omwika ejo ekaba eyambereta abantu ba Kamwenge bakagiganyirwamo bata abashubuzi nakuyargireho baferwa kikwinganaki hakuba obwirobwo nutureba kurigerra kucondoza nukoreka ngo abantu etawuni ya Kamwenge nibwo bagitungura ibe bizimbe bwinje birumu bikazamu obwiro bw'egaari y'omwika yabire ne boominga ninga yabire ne kora na namani egaari y'omwika kaba nerga Kampala egumizamu eza Kasese mbwenu twenda turebe obwiro obwo abantu egaari y'omwika bakajejonsa bata kandi bagiganyirwamo bata program n'Ekyanga Kyawe tambura nanye nkutware aha gaari y'omwika aho yabirere ninga station omuri Kamwenge aho yabire neshangwa hamwe na nebindi ebikukwata aha gaari y'omwika okuyabire netwazibwa omuri Kamwenge ninga abantu kwa bintu bajejonisa omuherezo wawe ndi Ivan Tusiime bitu tutamburana naba Kabiri Foods and Beverages Limited abantu nibo bakututamu sente nibakora Kabiri energy drink nywa Kabiri obe Kabiri tambura nanye kandi turambure Kamwenge town aha tukureba aha gaari y'omwika. Amazina ni Nyabasa rw'amafa. Basa rw'amafa. Ukareba ho egaari y'omwika. Egaari y'omwika nkagishanga ndi kujya kuno mwaka gwa 83. Ekabiriho niyo yaturesere na kuno yatujya kushuburamo. Aho kubayo eketwara je mebugu y'abantu. Kika Kampala mebugu tugiyamo hatarona kusharuka kubona na rose tari. Ati yakuba kiri bwa nyuma tukumanye gari icyaro kiri bugiyo igari yarwaho kuyiha yabura mwene ati kumebira kufaga ati ya ubani umuragirete wote umuragirete abo kubi mu mwagirete nitujyaniriza munonga nitujikunda munonga gari aho kwa twatwagirebiro n'amagoba gayo n'uburunzi bwayo mwene atiya nimwe turi kutegereza konka taro kindi wagira ngo yatumire wije muri Kamwenge twatuje kare tushobore okwegaari yakwishirize kwija kuno muri Kamwenge egaari cya tumire ndi kwija abasirikare amanda hakari abasirikare bari kutera abantu ukipakironke bintarore kuza kwika Kampala za kiboko zabiri konka hano yuko tomugari uza kubyakirira Kampala hatarona za kiboko bicyatushikirize kugira kikuja hanuya kushuburira ibicorebe n'ebinyobwa ati uko mushubuzo mukamushubura mutani egaari y'omwikanye ndo muntu yana tureba TV arebiwe egaari y'omwiko kuyakuyambere kwetungura twe twabane tushubura ebicori tubipakira mu bogi biza Kampala tushika tubihamu tubihamu tubitwara mu masuha gani tubibuza ubundi tushime binyobwa mwene gare kari nungi munongo okoza hari yo pime binyobwa byawe ubonoza jinja ubonoza kahoro ubonoza dana keji kuri jinja ugenda uitine shonga yo no kogenda wenka ibintu bishanga byayira kuri konka mbwe no bwirobwe nibwe bire bwa bote tu tukaburi bubi bari kutera za kiboko hanguto konka kutwabwe no kubishire ko mwe egaari kubitwara aho niho twatungira sente hatiya twamazire kunanka kutunga sente zo ukokoreza shiringi zinga yikutwara ibintu byawe Kampala na za jinja horiyo no gamba ni wowe nko muntu egaari y'omukeke kutwara shiringi zinga ketwara na busho abo kuba kuwabiri n'utsente tukeninga nako akari kintu kibarweta road van tupime bicuri tupime binyobwa tutamu chikamusha udai
kironka nkabina nanka enshaho nkamagana esimbure genda ikimara ugenda n'ikigare tugikurata tuza Kampala tuyamo ibintu byito tuguza tuje tugure bindi niko tutyo bakabatabyiba bekabine siri ogato kagicu bakabatabiba ati kuriya bekabine yo office byayo bicaraho kuriya hariho mwanya gwabyo nibamanya ngo bashubuze nibijeri izuba nibabiho babitaho buri muntu yihemwe giyeye watwara jinja natwara watwara kahoro natwara watwara nankeji bose natwara byone ko byagenda bigenda bityo ati uko ushobora bicoro byonka kashobora bicoro n'ibinyo ngamwe no atiya twafukerwa munonge gari kubwa hano amazina ni wanyita Pastor Gaba Ade kandi ndi umuturaje wa Kamwenge mazira mubwire buringwa muri Kamwenge omo kai kamuru kumirwenda cinaci nshanjo na munana nerizo ncharimo egari y'umwika omuri Kamwenge imwe nk'abatura bayo ninga bataka mukagigoresa muri ngoki mwene gari y'umwika Kamwenge yitwe kandi tuyamba munonga icyo kubanza tukatupakira wagoni z'ebicori Kamwenge niyo yabiri sosi y'ebicori binji tukatupakira wagoni iri kuzameshaho bina murundi gumu ezaho nka wagoni ki 18-20 so buri ruti ikabe twari ibicori binji munonga kandi n'abantu no kuba cheap ikabiri yahansi munonga eshaheje wapa uburiyo butwa tupakira wagoni y'ibicori uko bushashura miliyoni emwe emitwaro 9 bakuru kutameshaho bishatu nankaga mweno ureba ngo ishahu ikabone gendera sente nce munonga kuruga Kamwenge kuza Kampala konkesha heje wampakira mu motoka ya role yeshahu 10 uba taninka nki 10 muciretaga nka miliyoni 2 so nureba ngo kandi utakwisana hafu we so train kabiri cheap iri kutukorera kurunje munonga namba ya kabiri abashubuzi bakabarwa Kampala barwa Kenya n'umuntu uri kushubura tuce akabatayiko kuje mu train abo kuba transport kari sente nce munonga hakariho first class second class na third class so buri group yona uko wene capacity yo kutemba ukashobora nkuko uri kubasa kandi hakariho aho mu kutakuteranira mwena umakatemesho 35 10 n'uwibiri bakazita hore boze mu cika Kampala buri muntu akehamezeye ate cheaper price konka hati motoka nizo zisigire uri kupakira fuso kandi ziri so costly so itwe nka Kamwenge tukashara ko kintu kihango munonga umwanya ugu tukatupakira enti zikuruga bihanga bishozi nyabushozi ente zona zitembera zigenda zijure train mpaka jinja umiti packers train ndijera baho iri twire bicori eyemundi ni cabbage nebindi embuzi so mazima Kamwenge ekagaruka hanze munonga habwa train ngire ngo egari y'umwikani yabereye tire Kamwenge yo kutunguka yakutkorebaho negari y'umwikaninga itawunize kutunguka egari y'umwika yargira actually Kamwenge kafa egari y'umwika kuri yarugireho yagaruka nyuma haba ko egari y'umwika abana b'amashomero bakuga Ibanda Bushenyi Rubirizi bona bakabisha batembera Kamwenge even bwizbwera hako train kabiri so cheap kuruga Kamwenge kuyika Kampala ukugendera nke 13 kandi rizoba kuruga Kamwenge kuza Kampala n'imitwaro 5 so nureba nabana bamushomero kubahiba ko mu train kibayamba kandi twara abantu binje mu rundi gumu so namba ya kabiri ito tukagaruka nyuma munonga habo kuba ito turyabahinji Kamwenge kabiri food basket actually ya Uganda omubicori omuburo n'umunti n'umwanya so abashubuzi bakabaruga kuri yabona bijura Kamwenge ushanga ebintu nkizishahi town yone ri busy rojo tini ho kubyama basi zino zijwire konka ko train ko yamazire kurugaho Kamwenge kagwa actually kagwa
nukurwayo hatiri yine irweyo mpora konke kagaruka nyuma munonga nico kureba ngibanda hati yitwa betusigire katusiga konka ibanda tukatugisigire konka hati ibande katusiga habwa train mwene yo mukureba kwawe train ekabire negarukaho eyamba abantu ninge kagumize mu mutambura n'icyo mwenye yo kuno kubire ni shabanka government na muno ko kundi kuri president Museveni ine plan vision plan ari kukunda ngo Uganda tubabashubuzi itwe hano yatwatushubura na Kasese DRC Congo mwene trend kuyo kugaruka tukabaje munonga hawo kuba Kasese inteni babanza bazi ya Kamwenge zetorori zike footpoto zigaruke zishume zibone kuza DRC konka trade kuyo kubiririho bakabiri baraba hari short kandi hari cheap so nyewe ningira ngo mazima eco kutuyamba Kamwenge nico kuyamba Uganda no kutugarira train era mu bantu bona bari ku planninga na bari kuteka na bamemba ba parliament eca train bakirebeho Kasese Kamwenge bihanga lineage yone ya train ekafa train yamara kuturugaho kandi kagwa niyo kubakabuga hano ikagiye town yone yemirize go train naye kagwa kandi n'abanyarwanda bako bagenzire naho hati twagaruka nyuma egaari kabiri aha turi kujukozesa iri kutukolera je konka kwiyayika yaho yagenda twasigara tutajine ati bwabo bwire buringwa etaruhu konka kabe tuyamba mu transportation muno muneri kutwegurira emigugu kago iri kutwara Kampala Kasese konka kandi kuyarugireho twatandika kukozesa lorries n'entambula endisho kandi egaari kabane etwaraje iri kutwarira sente nche ninyijuka kuruga kuza Kampala umugari tukahatuha 25 nangwe ejo ni kirasi ya higuruho hariho abo babere baha na 15 muri Kayora konko umuntu agenda ahike yari kuze mbeno tukaferwe gare hawo kuba ikani turetera abashubuzi benji nowe barashuburisha heme kuruga Kampala ayija hajugura gitwara abahinji bitu baha batunga sente betu kuyarugireho tukasharuka amakantu no turabitu ine lorries ziri kutwara ibintu konka uko mushubuzi wesha hemesha ibiri takaruga Kampala ngo ayizire harori kushuburisha wezo konke gale kabe yanguha birita buri mushubuzi wena hano hakaba hatadiba kintu cyone abantu batura bine sente mazina ni banyeta Pastor Boringo Yoweri ndio mutuze wa district ya Kamwenge mu ruka rwa Nkongoro aho egari yabirenera birahi bakweta hamwe tororo tukayikoma rukumi rwenda 5 na mushanju twashanga egari yamazire ku Kasese cyonka bazire bitu bagumane bakorera umugari yo mwikomwe nibo bakozire no ruguuto bakaba babahiri contract imbaganisha sana abantu ko abazire bitu babiri bakora ubujungu abo ko bakaba batashomere ko yabira bapimire chate abagambira ngo this is a market line hati babije mu kandi batugambira ngo egi ni makatara tusibira hari makatara kandi umujungu wabagambira market line twagumane tushobora umugari yo mwika abo kube kandi twara fairs zinche okuza Kampala oma bahingi bari kwingisa mane bicori emonde nizo zabire zirya zamani abo kugira ngo zikaba erife yanche zikaba zitwarirwe sente nche munongo uko pangise boji yona orebo wapangisa kibitwaro 30 y'ubwire kandi emotoka takabasa kukikora mweno uko ndiko twashangire gari yo mwikeri gukora kurungi nangwa nawe ariho ikizaniro ecyabo ruguuto rw'egaari yo mwike kibakozire ecyenyonyi yabirenera ndingamu yabirenereta machine zo gukora mu ruguuto rw'egaari yo mwika
n'indege zikazija kunabwo igari yo mwika zabene zireta materials n'ubu nibaheta mu kishayi amahando go gurukuzo witumuka twagumane tukorera amagari yo mwika kandi yakora kurungi munonga habo kuba ekaba erimu apa abashubuzi babagendaga babyamire harimo hoteli harimo buri kimwe cyona twatutamburaga mu mbwenu bwene kairi anazarayo Program n'Ekyanga Kyawe turi muri Kamwenge kandi turiyo tureba railway station ningashi egari yo mwika okuyabire nekora omucyanga eki aha henyine niho babire nibashara ticket wabanoza nkumba spark ebirebi noshanga hariho aho kushara ticket ninga aho kushashura sente urukwetebekanisa kuzo mu rugendo rwawo rukutambura na bus kunka haba kandi basharaho tickets ezukuza omugari yo mwika egari yo mwika bingi tubagirebireho kunka tukirun tugamba n'abanyakare ababire baroho eri gukora omucyanga eki gumananye program n'Ekyanga Kyawe katuhumureho nitugaruka utakarugaho kubyabire wasi munonga ku mwaka gwa cendo mu cendo nazinga nebyoma byona babishumura byona byawo ibyo gari yabire nitamburira umugore kwawe igari yo mwika kuko aho mweneka aho mwaka cwenye kinana nitano ubu basharaho uruguuto amahene go gagishazireho bakareba ngo baguma bari cooperatinga igari cooperating abahejyane abamahe ba government baza kuruga Kampala bije negari yo mwika bo kube ekaberi ize movement bije babarumbe ko mu western hati barushara umbwero bari kusharaho means of transport kinana nitano nanye ndubona atahira mu mahomwe ukubayamba tukaruga muno turya abantu nk'ikumi ababene bayamba movements z'amahe bari kutambura bene burya ngo veteran kandi mvuga kandi tari kugera abo kwankani nyamba mu kuvuga bari baratushashwire tonga tukaturu kuhabwa security tukaturi involved arbazo yorguda hondi ubu tukabatine no muntaru kikachi gikisaka batuhereza nangwa n'abagari yo mwika twakoragana nabo batuhereza abo kuba kikachi gikisaka bakitiraho no mwana aho baheza bakatuherezaho igaro bwe nkana bwe ninsubura umugaro tukatusubura kasisi turgayo turgera mu ha station tuyayo buhunga tuyaye nyanya kuno bakataka hinga ganyanya tukatuyaye nyanya no buhunga ati twabe turyaho gari yo mwika batwikiriza ngo tumbeke rine giri ko kubikisaka bakani bitira abantu haragora bakitira hakana nkako gifura kabana wacha yatandikire kutegeka ari obakari mwana katere bakata kabire me watandika hataruho uruguuto hataruho cyukuza kabuga wapi egari yo mwika tukatugitembera ha station tuza Kampala tukatusuburayo akonko mu kusubura kwa Kampala mukaba mugure bintu tubigura mu kanara tubita good side tubipakira mu good side umunanko umuzaboji egari zikazi rumwe bicweka birakariho kino cyayi mugugu hariho negare y'abantu muzo muhanda mugugu mugupakira mumwebe mbere gari mugenda negare y'abantu emugugu sigare nyuma yabasanga Kampala good side muzamupakurira ibintu byanyu mugenda kuronda katari ubundi akatare kakabura basanga kamwe twatugura nkemondi mundu wasanga kabare basukire izakunu zidbago kubazikaziriki naho mufwerwamo aro twafwerwamo munonga otyo nari omufwerwa kwegari boji yagwa oba yagwa hantu habi kachira kugoma mu bisara za narukorongo ejo gari koreba wina mu binyobwa uburo bicuri nibimera mizoma bimera ukora ikeyo abandi bahirwa wasanga yebyaho tubyasisikara ufuna kuguza kwato muhanda gwa uzo mugaro ukaboraramo mu kiro cyo nakwika konka baye bacera kugobera mugari no batiti no batiti mbwe no bakuru b'amagari aba bakusara za tikiti za
okuba akakwata ekifuru tikire kyokugire kupakira omubogi kandi omubogi omanya ngu noza kufuherwamu egaari owaba otafuherirwe mufuna izo guze byawe nkito tukatwina akatare nkaha begaari barugamu abaganda tuzomukauyinemu esitoha yawe yomugusa uyinemu yabiri kimwe kyona bazamu bagura amahuri ngaga bagura abaganda bagura wonka ekizibu kyayo wagira ekyo kizibu kyayo kisirani kyayo wakitunga kyamara kugira ngu ebintu byawe byagwa omu muhanda bogi zabinaga yakuukaho zaruga hari nizagwa hansi ebintu bikanefu mundi zikanizunda tukatufuherwa konko wahikayo otagizire ekizibu kanogo kandi kuwahikayo wagira akatare wasanga obutare bwizwire omu Kampala abakabari n'okweruguru bashukamu ekiwabiine bo biinemu emondi yabe kaninga nete yakabari owakuno kanofuherwa ozaho murarayo sandi 2 sandi 3 murundi aho kurara ubwo hariyaba ubwo entaro nibwo zabezuriho zamani ubundi ohurira amasasi abandi bakafuherayo ubundi ohurira ki mwene naye kaba hariho ubwo ufuna fuherwa kabiri mwebare nanye kwiza kunganiraho kumanya uko mukikuru w'egaari yagire bireho na mama akaba nyene mama hari yakwiyabiagirebera nkakuru ngubito ruzoka rwatandikire kwiza ngwe mawe aringuruza kureba ruzoka rw'egaari yo keri ngwe nzoka rw'ebyoma pakasa ekene pakasa konke nabiyagobire munonga ababaye bagikoramu batiti n'abadrive bako baba bakaba bapakira ebintu byabo kukira ki bakama begaari baba bakozi bayo bakagoba aha ni Kamwenge radio station kandi eginemwe omu stations ezaburengera izoba kuruga Kampala nuije omu stations nkezi oza Kasese mbwene egine ya Kamwenge hata twemerera omu station yabere eri egaari y'omwika omu kyange kya Kamwenge hata omu kyange kya Kamwenge aha karabaho ekeri station mpango omu stations empango eziwabeire bahika bakataho ebogi y'ebicoori ebogi y'ente ebogi nkimanyisa wagon ejiba abantu barodinga mu bintu ukoshanga wagon emwe netwara enshaho 9 z'ebicoori kandi ninyangu narore hatte kuzisi mbwene ukoshanga haza murore ezirengira hari yemo ahanyuma kuba ibirahikaha ejo wagon ninga shebogi bagishara bagisigaha hato umuntu ayizagishashura ajya ati nyoni nyende ebogi nyenda kupakira ibicoori byanjye kubitwara Kampala hati babireta babipima babiko mu good shedage ebirinza obutaterwa njura babihamu baretwara ineje inyuma eji bogi ka good shade bagipakira keza kwijura bagigarayo bagipositioninga nukwe gari kibanije hati bagikoma hagari egitwara Kampala baza kusubura hakaro stations inkeze mpango emwe ni Kampala emwe ni Mityana Mushozi Nkonji Kamwenge Kasese ezenezi bane mamangu haro byamaguzi hatushanga haro line zezerengera hariyemo abo gukora business mwe nabantu abaye bargumbi yaroko barete ibicoori babyegura hamutwe abaguzi ko bahika barga Kampala babigurra hati ababireta hamutwe babashashura bagenda bano babiteka muri ejo bogi bagiteka hati ejo gari kuyabene baneje gari zikaziri 2 enkuru hakaroho egari eyabantu hakaroho ne gari eyebintu mwene gari eyebintu ukoshangero he bogi nke 18 ubundi 20 berohe byamajuta berohe byente beroho ebibicoori harimo ebitoke mwene buri kikushubura cyone bakabakitwara umugaro abo ko egari kerega Kampala shaha mwenda eyabantu ikakasisi shaha ikumize cyo ningo simbura kasisi shahemwe kandi hika Kampala shaha 11 mbona umuntu kwiyabara aramune bintu bi ayine tiketi yebaje mushari amanyangu yatunga entebeye agenda shitami ahika Kampala ebintu bye biri mu bogi hati bogi bagipakura aza kugusa entekateka yo kureba mbona yomikeji yakaba entekatekeroho eiturukura government kandi yebembeize no kugira ngo lerwe yabirerumu
ekuzire erinche eri kugwa buri shaha hati barite standard gauge norerwe mpango no basa kushanga nko kutureba watakuza kumanya rerwe kikaba egendete hati twabahantu kimanya n'ubuhota kishomere mbitabo ukoreba bakwata amabare bagateka hansi bakwate cyoma bakirambika bacicire ejo bagita serpa then barita line bagiteka hamutwe bagikomese nati hati niyo rero line mwene rero line ejo kuba kutaheje mpango nkibanki manyisa ngwe gari yane tamburraho eri kugenda ebyo kugwana babitarumo nore mu mahanga gandi zibazine amashanyazi nziruka zikacu kuza kandi zikombwire hate ntekereza negira ngo beyigure rero eji erge Kampala eje bihanga kera hike bihanga ecameze Rwanda kilomita 2.6 egarke kwata eze Kasese eze Bwera ezo mu Kongo ekikumanyisa ngo yaberya nkibanki manyisa ngo abararge Rwanda nibaza kwiza ne boje na ningambo hebe biju byayo babihindurire bihanga bizaho bihange be station impango mwene gari yo mukegenzire ne ukura egari yo mukeru kwija omuzatano na mukaga abo kuba erukura baha no myaka ejo ekaba ermu enku bakaba kwata ikiyinjini bacumitamwe enku bacumitamwe morro kicamuke byoma bicamuka hate yizane genda ne nagebisirira ne ukora ne bagishuka mamizi hati ebyo bikaka byahinduka hizebe ya diesel mwene kubyahika eze tanke zabizi baziruma amizi gaba amizi go kuyamba aha station nka hariho kushanga roza tanka higo agona amizi gakagayamba abantu abaye barya ejo kairika stomach ya Uganda Railways kurengwa abantu abari umwanya gwayo nibatunga ubuherezo bushire mwene kandi hate riyo neize twagira ngo standard gauge hati standard gauge na mwene insima government abwa engine ineza shikira mu Uganda ezikuba ziri harwa Kampala n'amamve nugaruka kuri so ncoreka ngurerwe munegaruka erimunegira mani kandi twinamasiko muneja kuyamba chango ombye mushuburano ninkusima owatandika nanye program y'Ekyanga Kyawe kandi turi muri Kamwenge ece cyape kindoho nico kikoreka ngwegine Kamwenge railway station ikaba irya henyine icyapa n'ukireba cyakuzire na wakikwataho n'ureba kikutetatema imitehimbwa aba scrap ninjira bakajuguza mwene cyaburamana marunji konka ahantu horeka Kamwenge railway station ningashi egari yo mwika kandi aho turi henyine na wabana ureba hansi hacoroho aho yabirene koresa kutandika kutambura ninde bamabare aguba abantu batushobora aho yabire tandikiraho babe batarayini kuko bana batushobora mu program eji na nahahenyine aho ndu kutambura noho aho bantu bayo bapakinga ibintu byabo narirwe aho yabirene yemera batakatire mu mishuburo yabo obuhunga na nebinyobwa n'indije mishuburo yona kuko babana batushobora na nobuju ubu babirene baturamwe abantu nimbore baho mbwenu ekikoreka ngu railway station no kurugaho mbuzuma ikateganisa munonga entunguka ya Kamwenge ninkusima watambura nanye tukureba railway station ningashegari yo mwika okuyabire nekora umucyange cye cya Kamwenge we bari kugumana utwegitaho burwakana shayishatu n'icweka kusya shahina ugume twegiteho umuhereza wawe ndi Ivan Tusiime ninsima timu eyinakora nayo program eji suseni ndiyamahachi Province Akampora producer beka kwicereza uri kutebekanisa ebishanebi kandi nteberwe n'abakabiriti Foods and Beverages Limited abantu bakuteka mu sente nibakora kabiriti energy drink nywa kabiriti obe kabiriti kambende zo korara kurunji tureba no rwakana orukwije Ekyanga Kyawe cyaba nikikushyibwaho Kabiriti Foods and Beverages Limited ora kacuncu murokanywe karakumaririho